Почитуван министр Хойс, и благодарам за вашето гостоприемство и одличната соработа. Prvo bi se rad zahvalil gospodu Hojsu na dobrodošlico in delovno vzdušje, ki smo ga danes bili deležni ob našem obisku. Slovenija je vsekakor naš prijatelj in velik podpornik v vseh procesih evroatlantskega pridruževanja in sodelovanja v tem regionu. Сите процеси на евроатлантска интеграција за чекорење кон една по-добра иднина за Македонија и за регионот. Мене ми представува посебна чест што сум прв министер за одбрана во вашиот мандат. Istočasno bi rad povedal, da mi je velika čast, da sem prvi minister obrambe, ki ga vaš minister obrambe sprejema. In to daje še večjo odgovornost in za večji uspeh našega sodelovanja. Istočasno bi rad zaželel tudi uspešno delo in uspešen mandat ministru Hojsu in uspeh v kako regionalnih, tako tudi bilateralnih sodelovanjih, tudi med Makedonijo in Slovenijo. Ставиме на повисоко на пиедесталот на нашата мисија кон обезбедување на мир, стабилност во нашите држави, во регионот и на глобално ниво. Денешната посета и состанокот со колегата Хойс можам да ја оценам како одлична. Današnje srečanje ocenjujem kot odlično, glede obrambnega področja, pa tudi glede vseh ostalih področij, na katerih Makedonija in Slovenija sodelujeta. Vedno sta odnosi bili odlični, sedaj so še vedno ocenjeni kot odlični in da to pomeni, da obstaja še velik prostor za tesnejše in bolj intenzivno sodelovanje med državami. Želel bi poudariti, da smo se pogovarjali o treh področjih in sicer o vstopu zveze NATO, o regionalnem sodelovanju in o bilateralnem sodelovanju. Би сакал да го потенцираме дека ние разговаравме за три аспекти: за членството во НАТО, за билатералната соработка и за регионалната соработка. Во однос на членството во НАТО, со задоволство можам да констатирам дека продолжува поддршката на Glede vstopa v zvezo NATO, z veseljem lahko konstatiram, da Slovenija še vedno podpira Makedonijo v svojih prizadevanjih. Makedonija tudi dosega vse standarde in je uspešno izpeljala vse potrebne reforme, da dosega najvišje zahteve zveze NATO. Istočasno Makedonija ima velik prispevek v NATO-vih misijah v tujini in tudi sodelovanje Slovenijo na raznih inicijativah je še vedno odprto in intenzivno. Tako se lahko nadaljuje tudi sodelovanje Slovenije z Makedonijo v državah v skupini A5 in tudi v drugih projektih, ki jih imamo s Slovenijo skupaj glede evroatlantskih integracij v regiji. Како и за други билатерални иницијативи и проекти што Република Македонија ги прави и во иднина може да ги направи со Словенија во процесот на евроатлантската интеграција. Во контекст на билатералната и регионалната соработка, главниот концепт што го дискутиравме и се сложивме е концептот на Smart Defense во искористување на заедничките капацитети, значи капацитети и ресурси во делот на одбраната, како тие поефикасно да ги користиме, како на билатерално ниво, така и на регионално ниво. Конкретни проекти што ги спомнавме се Glede bilateralnega in regionalnega sodelovanja bi želel poudariti, da smo se koncentrirali predvsem na konceptu Smart Defense in sicer učinkovite uporabe virov, ki jih imamo z makedonske strani, recimo poligon Krivolak, kjer je slovenska vojska že opravila svoje vaje. Tudi ostalih projekti, kot so šolanje naših oficirjev na Ministrstvu za obrambo v Republiki Sloveniji, ter projekti, ko stojijo pred nami, kot so Center odličnosti v Bohinjski Beli, Makedonski medicinski center glede vojaške usposobljenosti, pa tudi glede medicinskih centrov, regionalno sodelovanje oziroma delovna skupina, s katero se planira sestavljanje ekipe, ki bo lahko posredovala pri naravnih nesrečah ali tudi v raznih misijah v tujini. Rad bi se zahvalil za podporo Sloveniji za učinkovito sodelovanje, za podporo vstopu v NATO in tudi prinesel zahvalo makedonske vlade
da Slovenija še vedno podpira Makedonijo v svojih prizadevanjih in v njenih bodočih dosežkih. Ние денес само уште еднаш потврдивме нашата одлична соработка и пријателство и уште една голема благодарност од моја страна и во име на владата на Република Македонија за поддршката што Република Словенија ја дава за Македонија за членство во НАТО, кој е стратешки приоритет за Република Македонија, за целиот регион и интерес и на НАТО.